College Bani Fibro season pan kene kalau ngejumtip nam ta kitu kibakwa banele ek exam M10 te laga mi ka notification na umta ban yo banele ek exam usnem menta usnem arjar apsan dengan play kerkum kene ka notification bakil ai ka notice online application are invited for Meghalaya teachers eligibility test M10 2025 from Citizen of India who are permanent resident of the state of Meghalaya Tanginong Meghalaya for lower primary class 1 to 5 and upper primary class 6 to 8 level to be held on the 25 April 2025. Ke exam kan day absen trik jong bulan April arjar absen te ban apply nam tagine kan sedang nadu new trik jong Februari hadu arpsau trik jong Februari kelas dit kedai arpsau trik jong Februari te gitu kiba kwa ban tho nam takan exam te sakan mau nadu new trik terter pihak ban apply online nam ta ban yo ban nei tho eganeka exam M10 te banyo le thoy kan kan mau ki barang puli ya ka DLR ro kiyo ban apply ki barang puli BR ro kiyo ban apply ban tab nam ta kan application ma ban thoy exam M10 te nam ta ka class 1 to class 6 kan mau tang ki DLR lane BLR tang itu ki lab apply nam ta ki class 1 to 5 nam ta ka lower primary nam ta ka upper primary pada ki BR ki lab apply bat ki graduation with DLED kiba pas DLED ru kila ban apply tama have dep ada ya ka graduation mar gitu ki badang puli DLED nang pursuing mta ki nang puli mta pat dep ra itu kila ban tho mar gitu ki banang puli DLED ru kila ban tho te namta kane kan mau ka by application namta kane namta ka LP sauspa namta ka UP ru de sauspa namta ki SC ST category mo SC ST category sauspa te long praspa ada artali la tatangga we kedai praspa saus pak tingka tanggawai lada tangga UP saus pak lada tangga LP saus pak telada day general kategori pada mudba praspa kawai te berarti long kan ruspa te ki syllabus e bro lada pilot hakane ka website hakane ka PDF te ngasabu paling po description filaban check detail nam tak syllabus jong kasi jong gi science environment ter baro pedagogy e bro lada pilot ne te filaban check hakane ka detail ne kila ai ka handbook bai kedon hadu san khanai PCH te pila ban check nam ta kane kan mau ki bala ban apply kan mau piti ban yo bai 100% sejrong ya ka biat ne ka dilet piti ban yo bai 100% sejrong kila da pai ne nam ta ki general category ta kan de bai 100% sejrong te kamna don than e ban batai tang kita hi te la ko ban apply mun ba nadu new trek tarter sa apply online nam ta kitu ki bakwa banele nam ta kan exam M10 ki sentar kan de bai ha ki jong ki district subdivisional tu hak kejong district punya sentar te nda ada ketu kapor on apply tes apply dan kambe ya ka signature kadur mau ka signature berkadur te berki detail nda gila dei berba pan ban pendap ya kan per apply online te tangkan ni college